Evo, da ne bude da i mi ne znamo uhvat bucova. Ovo nam je Evo je male deverike vatamo. Koliko ima 1,5 kg, a? Voliš li ti jojo? Mali! I evo ko živa bura sad. Dobra. Valja. Tu Halile, ti ga prvi zalilaj. Mnogo. Tu. Oj, jebo, te ubac je. Jebo ti Jokića. Jebo Jokića, šta je ovo? Gledaj bi bačen. Mićo, gdje nam pupak pokaže? Tako je. Odlično. Sve napušta. Moj, ja! Ovo je najbolji proizvod na svijetu. Pa gdje sve, šta će? Evo, dobra, ti. Pa evo vode. To vidi majice. Evo da je kila. Šta sam lijepo pravio da jedemo? Gledajte, ljudi grbe. Koliko? Ko je ovo jutro? Petak, subota, nedelja, ponedjeljak. 6. jutro. 5. ne znam. 6. 8. Pecali smo do 4 i evo sad je 8. Ko kaže... Zavisi kojom drkaš, ako drkaš desno ili ide u lijevo. Kaže, ja kontam da se neće sad pobaciti vamo i sve. Sve iz bašte. Vidiš, malo čvaraka, kobasice, slanine. Oba druže ko flaša od kiseljaka od pol litri. To je to. Tako se radi. Marica. A čmarak na... Ovo je onaj Balkan breakfast. Da vidimo ko je pravo u mojim kurubima. Opa. I uvu, vidimo se zabaviti. Se bori se, rekao šta je... Evo jedna nosarica. Tu sam... Ovo je štuka. Da nije štuka. A, brate moj. Spusti ga dalje. Gledaj jebi ga, to je dobro zategnuti. Pusti.